Anisuba State Level Sirui Lily Festival Sirui Kulgilam Pato Chiminus and Nontoman Bire Hodokre, Sirui Guest House Kisarukara Sidumina Chakre, Ka Henba among Atadija Hokre. MPS Sigi Kasem Sabaki to perform on a pirate to perform on the Hotik Lay of the Jetty and Timarangas and Hokre, Scam Mamaki Scam to Lady Hana Congress, the Maral Sirapi. Sagolmang the district hostel Sabaki the Patadar Sinalam Kachage Haina Naiduna Layer of Power Health Department, Settlement Manipuri Lenabo Authority, official Amadalaki. Amasung Manipur Public Service Commission na college ke principal Logodanan Manipuri ma hablaki bagi mayong Katanglay Park Students Association ni Thomas na wakan ni from na protest okre. Mayam bukrum zare dam neng biri bas impact news ni ay bidyara ni thingu zamna pungja se faw bagi maroi ba pausing yan dipizari. Anisuba State Level Sirui Lily Festival ngasi Sirui Kulgilam Pakta Chief Minister Nongthomam Birena Hodokre. Sirui Lily Kannaba Pungning Wakhal Changna Hotnariba Sigumna Purup Khuding Makna Haukiba Nungaitaba Thodok Sing Kautoktuna Punna Nusi Janana Hingminase Haina Chief Minister Nongthomam Birena Miamda Pil Tokre. Sirui Festival Hodokpaga Mari Lainana Ukrugi Women Market Su Chief Minister na ngasi Sangaki. Manipur Tourism Department is Sinduna Nasidagi Horiba, Anirak Suba, Sirui Lily Festival Asi, Lakliba, April Kunipan Fauba, Pangtokani. Nong Chingi Fibam Patabana Mamangda, Pangtokiba Han Bastel Level Sirui Lily Festival Asi, Asinarang the Mung Tadabakaya Tengna Krabasu, Tahi Asidadi, Ningtina, Sin Lang Bagimami Taki. Sirui Kulgilam Pakta, Festival Hodokpagi Toranga Marilena, Chief Minister na Haikibada, culturally amadi emotionally naksinaba haibasina aikoi punsinabagi maroi bahorak famni haina phongdoki loina nano balenga sina krul district ki lupak koti chani supna manga lauthoki badu puna project kun mapan gini project sing adugi manungda project kun mathoi sanction tawkhrabani project nipan amana hojik thabakana suri amasung district sports complex amadi tongan balenga kiloi sanga khre haina phongdoki Chief Minister na Sirui Lily Festival hodoklam laba matung ukrulgi women market sangaki Loinana, Ukrul headquarter Laiba, TNL ground Sirui Festival Gamari Lenaba exhibition Hongdoki. Festival Simaruina, Sirui village, Baxi ground Amadi TNL ground Pangtokli. USA Dagi Maming Leraba rock band Amadi India Tongan ba cultural troupe Kasu, Festival Sarukari. पैसा लै खंगदे लैते खंगदे तौनी खंगदे तौरोय खंगदे पलाव लाव पंगांग ngang ममांगी चनरमबदो न्यू गवर्नमेंट सिद मदु लैते हाइबदो प्रजा मयामदा थबक ओइन उडले हाइबदो खंगनजबनी जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल की ngasi तारीख 28 29 था अहुम मरी सिदा यामना थवा यावना होनर कना यामना क्वालिटी लैना लुपा करोड़ तरामुकी प्रोजेक्ट समा लोशन बिबदो अदो हाइरी से लेकाई की उखरुल की लेरिबा प्रजा मयाम की सिविल सोसाइटी मयाम की ऑफिशियल मयाम की एल्डर्स मयाम की सपोर्ट याव दनिंगा मोय अदो मदु की दमकता आई उखरुल की सिलिनाव तांकुल की सिनाव मयाम गोई की थमोय दगे मदु की रेस्पेक्ट मदु की ऑर्डर तो दई फोंदोक चबने सिरोय लिली कन्ननबा सिरोय लिली बु फोकस पिननबा होनबा सुमायना एपे मणिपुर दे लेरिबा कोई सिनाव कोई पुनमक्सु यामना क्वालिटी लाइफ अमा नुसिनना एखोय अमटोयना forgetting about the differences forgetting about the mistakes forgive and forget taungar kanai koi amato ina isilina oina punsi chupa lehori ba miror lakadar ba miror kudimakta leiminase Sirui Festival ngasidagi ukul district ki khogi Sirui village hariba Sirui satfam moiba bafam masigi khogi ground sida hodokre adubu Sirui Festival asi Sirui hariba lay asi yokhat naba pakhatpa khogi dum laba government gi oiba yamna chawba khongthang oina tourism department pakhalak liba ase yamna mak asumba khongthang oiraga su festival asibu yengba lakliba Sirui Lily asibu yengba lakliba kangbuna di Sirui Lily hariba lai makhala si festival manungda uba phangadori bra haibisidi acho wahang amu oiri
मरमदी सिरोली हारिब लयसी मे थागी तांग तराग तरुक स्वाइदगी हैबदी मे थागी खोगी मयाई ओइबा चयोल स्वाइदगी हौरगा जुन थागी अहान मचोल फावदा सातप लैनी अदुना हारिबा फेस्टिवल असिदा तोंगान तोंगान मपालमदगी लागलिबा मियामना लयसिबु यंगजगे हाबे मतमदा फंगदरा नत्रगा फंगोइदरा हाइबदी लयसिगी सातप मतम ओइदबनिना मियामना निंगबा कागेदरा हाइबसिदी अदुमुक हंगबा याबा वफम ओइरी हौजिकी नदी कैमरा पर्सन बिसोजिन अमरे पंगलोने परम जरिबा आई खितमयम प्रेमसान इंपैक्ट न्यूज शिरोई विलेज नाकल अमरोमदा उख्रुगी सिरुई गेस्ट हाउस की सरुक खरंग असी नुमित युंगबा मतुंगदा मैना चाखरे मई चाकपगी थौदोग अदु ngasi नुमित युंगबा मतुंग पुंग अमा मखाइरोम ताबा मतमदा सिरुई गेस्ट हाउस की किचन दगी हौरखिबनी हाइरी उख्रुगी फायर सर्विस की टीम ना मई चाकलिबा मफम अदुदा मतम चाना लाकपदगी का हेना अमांग ता थोकदबदगी कनमंगम हौरे हाइरी ngasi उख्रुल दा हुदोकलिबा निरक्सुबा सिरुई लिली फेस्टिवल दा सरुक्याबा लाखिबा चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेन अमदि ऑफिशियल सिंगना मई चाकलिबा मफम अदुदा चत्तुना यंगसिंकी हाइरी सिरुई लिली स्टेट फेस्टिवल लिसिंगनी तरा निपान ग मरी लेनना सिरुई लिली MTB क्रॉस कंट्री इम्फाल उख्रुल हाइनमिंग थोनबा साइकिल रैली मंगसयु बबिना ग्रुप्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर थांगजम दबलीना कुमल लंपाक्त लैबा ISBT दगी लमथाखरे हाइबा साइकिल रैली असि चिको एडवेंचर्स उख्रुल अमदी पेडल इफेक्ट ना पुना खुदसमनना सिनबनी पुना किलोमीटर मरफू मरी सांगबा साइकिल रैली असिदा नेपाल गुवाहाटी मनाली कोहिमा अमदी इम्फाल के राइडर्स सिंगना सरुक्यारी MPSC की सेम साबगी थबक फर्म अमना पायरगा तो फर्म अमदा हौजिक लैरिबा लेंगाक असिना सेल पिथोखरे चाही अमा खक्ता ngairiba BJP na luchingba लेंगाक असिना स्कैम अमगी मतुंग स्कैम तौदुना लैरे हाइना कांग्रेस न मराल सिरकली ngasi BT रोड लैबा MPCC की कॉन्फ्रेंस हॉल द पामी सिंगोना बामदा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हरिसोर गोस्वामी ना हाई कुमजा लिसिंगनी तरा तरुकी मे कुनमंगा दा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की कार रिपेयर अमदी रिनोवेट तौबगी वर्क ऑर्डर सिंगजमै बाजार लेबा IFD डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरर हाइबा फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर अमदा वर्क ऑर्डर तरानिथोय के अपुनबा लुपा करोड़ अहुमुकी सेनफम की थबक सिनकी अदुबु हाइबा थबक असिगे वर्क ऑर्डर अमा MSSN पाइवे संगाफमदा कुमजा लिसिंग अनि तरा तरेट नवंबर 19 दा रिनोवेशन ऑफ MPSC ऑफिस हाइबा मिंगदा लुपा करोड़ अमग लाख कुनमंगा की सेनफम पिथोकी हाइबा सेनफम असि चाही असिगे मार्च फाइनेंशियल ईयर लोइरमदाइदा लौथोखिबनी ममांगदसु PWD की थबक्तसु अरानबा मोंगदा चेक पिथोकलमगी यामना चाव स्कैम अमा लेखरबा तुंगदा लेंगाक असिना सिगुंबा अरानबा थबक असि चथरे लेंगाकना स्कैम नते हाइना फना सेंगदोक्लबसु अरानबा मोंगदा लेथोक लेसिन तौरगा यामलबा सेल लौथोकपसि स्कैम नत्रबदी करिनो हाइना कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन असना मखा तारकली नाकल अमरोमदा PWD की ओइना अरानबा तौरमबगा मरी लेनना विसल ब्लोवर ओइरंबा वर्क्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विनीत जोशीबु ट्रांसफर तहनखिबा सिना लेंगाक असिना तौरिबा अरानबा थबक सिंकुप सिनबा होनबा थौरांगनी BJP दा लुचिंगबा लेंगा असिना तौरिबा अरानबा सिंग असि थिदोकनबा इंडिपेंडेंट बॉडी अमना थिजिनबा हाइबसि कांग्रेस पार्टी या पामबनी लेंगाक असिना खुंगंग चटसे हाइबा मिशन अमा पाइखत कदौरिबा सिगी मुहुत्ता ग्रासरूट लेवल दा लेरिबा पंचायत मपांगल कनखत हनबना चुंबो ओइगनी हाइना स्पोक्स पर्सन ना मखा तारकली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा स्टेटस द लेरिबा आंगनवाड़ी सेंटर सिंगदा 3 अमदी 4 सुबह फेस की चेंग चिनी पिथोक्तना लेरिबा से अथुबा मतमदा पिथो उना ट्रबदी मरी लेनबा यूनियन मिनिस्टर दा वाकत कनी हाइना कांग्रेस पार्टी ना चेक्सनवा थमलकली IFD डिजाइनिंग ना सुगी बथोक तुगी पैसा सी SN पामई सिना अयाम लोइना काइग्रे हाइबा पोसिनी मयांग भूमदा अखोइना थमजनिंगिबा अन चमानबा जगादा रिनोवेशन ऑफ MPSC ऑफिस मणिपुर हाइबनी असोमदा पीरिसिसु रिपेयरिंग रिनोवेशन ऑफ MPSC ऑफिस बिल्डिंग
चप मानब जगह की पोटनी चप मानब मफम IFD डिजाइनिंग सूरीबा तौरीबा मखोइदा 2016 दा पीरिबा वर्क ऑर्डर से अखोइगे फिजिकल हाईवे एशियन पावेदसु 2017 दा मुक पीरगा नवंबर थादनी अदुगा हंदकी फाइनेंशियल ईयर गी मतम सिदा मसी पैसा से काइथोखरे सगोलमांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल साबगीदमक पतादार सिंगना लम कचगे हाइना ngaiduna leiraba fawba ngasi हेल्थ डिपार्टमेंट सेटलमेंट अमदी मरी लेनबा अथॉरिटी के ऑफिशियल अमदा लाखिद्रे नकल अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल सानबगीदमक आरके लखिसनाना महाकी मिंगदा लेरिबा लम पुंबा महाकी लेखिद्रबा मपुरोइबा थोकचोम नब कुमार सिंगी मिंगदा मियामदा कथोखरे लेंगाकना मफम अमा हाइबिदुना दरकार लेबा गिफ्टेड तौनबा सिनबियु लम ये चयनब लेट्रबनीना सगोलमांग तुब मतमदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल सानबा लेंगाकना होटनबियु हाइना अपील तौरक्ली ngase yok pung 10 dagi hauduna namidang pung 3 makhai fawba arke lakhisana khundrakpam kendra ge MLATH lokesor MLA gi loina BTH nivedita loinana district hospital se sanabagi haiduna lamlausin kiba patadar singna sagolmang da leiriba Imphal East ki oiba district hospital sagani haina tauribagi complex ta ngaiduna lekhi adubu officer lawyer ba matung fawba official amatana lengakta lam kachage haibadugi pakum pi balakide lam lawbagi gifted inakide मसगी मतुंगदा MLATH लोकेसोरना हाइखिबदा सगोलमांगदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल साबगी चयनबा लेते हाइबा मसगी थौदोक असिना मयेक सेंगना ताकले पतादार ओरिबा आरके लखिसना मसागी मिंगदा लेरिबा लमसे मियामदा कटखरबनीना लेंगाकना अहाइबा मफम अमदा लमसे पीनबा तंजा पिबियु लम कच्चरगे हाइरबा फावबा लेंगाकना ताबिदना लेरबदी मखाताना सगोलमांगदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल सानबा महाक मसायावना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंगदंग जंगसिनगनी हाइना MLATH लोकेसोरना फोंगदोखी Office hour dagi dumak imaisa ngaiduna lejabani office hour has gone over honorable minister gi ama tamona su ini information to pb raktre department gi taraf te su pb raktre adoga settlement taraf te su pb raktre dc taraf te su pb raktre that means akoi gi khundra kun se asok hantana tumit kang duna urang bani habisiti aidi it is very unfortunate honorable chief minister na pungning chingandi haraga lam se se na bamta lejadrabani na ching tam ani si khanbiraga athubi matamda yamana lamnam se da sarang laiba lamjam ji nuai da phawriba lamnam se da hostel holangadi chini hai adune hai asok pan mayam yauriba loina da ngai ba paja police department ju awang ta wariba asi yingbiraga yamna thuba matamda akhoi bu dc da lao haibra register da la register office da lao haijabra kadai dam lao haibdo la agane lamma pu khoina soi to bomdu da di takpiro आरके लखिसनाना फोंगदोखिबदा महाकी लाइखिद्रबा मपुरोइबा खुंद्राकपम केंद्रगी हानगे MLATH नब कुमार ना पामजरंबा माइके सोमदा लैरिबा मियांगी ओइबा हेल्थ केयर फगनबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सागनी हाइबा वाफम लाकपदगी महाकी मिंगदा लैरिबा लमसे लाइखिद्रबा महाकी मपुरोइबगी ममिंगदा कच्चगे हाइना ममांगदगी लेंगाकता तमखिबनी अदुबा लेंगाकना लमसिगी ओइबा सेनफम पीगे हाइबा वाफम लाकपदगी लमसे महाकी मिंगदा लैखिबनी अदुबा लेंगाकना से लैते हाइरबनिना लमसे मियामदा ngasi sinare लमसिदा चयनबा मत लैत्रे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सानबा लेंगांगना थबक पाइखटपियो हाइना आरके लखिसनाना लेंगा के पुंगनिंग चिंगसिनखि ngasi thauram aduda MQ की वाइस प्रेसिडेंट नुपी समाज की प्रेसिडेंट यावना माइकै अदोंगी यामलबा मियामना सरक्याखि अदा हौजिसु मोइना पैसा लेते लम पीरे पैसा पीरे रोय हायरबदी लम से ए कथोए हॉस्पिटल दि साबिरो लम दि ए कथोए हाइजरी बसिनी जयंतना नंगना हाना कौरब इमा दो अदुम हाइना अदुम कौरो आइना नंगबु दुम नुसिरी आरकेल कृष्णा हाइबसे तोखरो द टीएस निवेदिता MLA गी लोइना बी लोकेसो गी लोइना बी नंग हालैतना मीडिया दा आइगी मिंग पनबी बसे पनबीरोनो हाइना आई सादा हाइजनिंगी अदुगा प्रजा पुन मंगनासु हालैतना मसिगी मरमदा सयत नबा लैबा मानबगी मोहोंगसे मिनिस्टर न मालहनबिगनु मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC ना कॉलेज के प्रिंसिपल लोबदा नॉन मणिपुरी अमबु हाबलखिबगी मायोक्ता ngasi कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSC गी थौमी सिना वाकनि फम दुना प्रोटेस्ट तौखरे प्रिंसिपल इन हाख्रबा नॉन मणिपुरी अदुगी ममिंग गोपाल चंद्र बाग कवी वेस्ट बेंगल गी हावड़ा दगी हौजिकना पौना कैथेलदा असानबा युम अमदा लैबनी हाइरी नॉर्थ AOC दा लैबा MPSC गी ऑफिस ममांगदा चथखिबा वाकनि फमसगी मतांगदा KSC गी प्रेसिडेंट निंगथौजम चेतन ना हाइखिबदा MPSC na lauba posting da lamnam sigi yelhomi nataba mitop amata lobidana mahairoi lup kayana matam kayadagi khongjang changsinuna laklibani adubo mamang chahigi November 8 da MPSC na oja tara maribu college principal oinabagi thokiba notification order da Gopal Chandra Bag haiba nan Manipuri ase taruk subada yarum kibani lamnam asigi asengba yelhomi sunataba miyoi amabu mataw karamna college ke principal oina khalam libano
मदुगी मथक करमना मियोय सिदा परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पिरमलिबनो अरान बमोंगदा परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पिरमलिबा एसडीओ अथुबदा लेंगाकना चेराक पिगदबनी हुरालनादा मितोप मियान चामबु प्रिंसिपल हापलमलिबा एमपीएससी के चेयरमैन अमदी सेक्रेटरी मसाना खंगनफम थादोकदबनी नन मणिपुरी असना प्रिंसिपल ओइना थौपुहनबसु यारोय केसे ने तालिबा डिमांड से लेंगाकना ताद्रबदी अकनबा खोंजंग जंगसिलगनी हाइना अकनबा वाफम थमलकली कोई नन मणिपुरी अदर मसामक रेसिडेंशियल ओइदबू मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की एलिजिबल क्राइटेरिया नंबर 3 परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ मणिपुर है थुगाइरगा पोस्टिंग पिसलक लाइबक थीबनी मखाताना अखोई केसेना गवर्नमेंट ताद्रिबो मसी खोंजंग असी लेपा लेतना चंजनगिनी अमसुंग गोपाल चंद्र बाग असीद नतना कंसर्न ओइरिबा एसडीओ अमसुंग एमपीएससी की चेयरमैन सेक्रेटरी असीबु मसागी ड्यूटी मसक खंगदे हैना मोय असी गवर्नमेंटना लौथोकदबनी अमसुंग डिसिप्लिनरी एक्शन लौगदबनी अमरोम तेलंगाना येलहोमी नतब मियोय मुबु स्टेट असिगी चीफ सेक्रेटरी हाबलकली बसी लमदम असिगी मियाबु नमथदुना थमनबु हटनबनी लेंगाकना लमदम असिगी मियोयदा चीफ सेक्रेटरी हाबकदबनी हाइना स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ कंगलैपाक सुकी चेरोलमना खंगलकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सगोलमांग पुलिस स्टेशन कोनबा हराउरोगी कालेंचिंग ओखिलौदा मसक खंगदब नुपीगी ओइगदबा पथा पुमथरबा हकचांगमा ngarang nungthil pung 3 makhai tabaduaida fangle पथा पुमथरबा हकचांग अदु मसक खंगदोकनबगीदमक जेनिम्स की मोर्चुरी दा थमख्रे मियोय अदु कोमला मचुगा असंगबगा यानबा मोइरांग फी हटपा फनेक मसेटली फुरित लई मचुगा अंगौबगा यानबा मलिटली अदुगा अंगौब मचुगी खोंगुप अमा तोंगी हाइरी हाइबा मियोय सि मसक खंगलबा यावरबदी सगोलमांग पुलिस स्टेशन ना थादोरप चेरोल अमदा पाउ पिरकनबा खंगलकली हौखिबा एप्रिल 19 दा कगनबा पाउ म फंगबदगी निंगथौखोंग वार्ड नंबर 13 दा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमदी 511 जीआर गे पुनबा खुदपु अमना थीबो हुंबगी थबक चथबदा यूएनएलएफ के एक्टिव मेंबर अम फारे हाइरी फारब मियोय दुना चांगा चिंखा लेहाउ थाबा लेकाइदिगी ओइना बसंत सिंह एलियस अमुचौ चाही 19 अपोकपा ओ सुरन जॉय सिंहनी हाइरी बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन केस अमा लौखतखिबका लोइनना इन्वेस्टिगेशन चथरी हाइना मणिपुर पुलिस की पीआरओना चेरोलम दा फोंदोरकली थासी कुन इराई नुमिता नेशनल हाईवे 102 इंडो बर्मा रोड की लंगथबाल कुंज मया लेकाई पुखरिया चौब मनाक्ता सखंगदब सिंगना बॉम थमलंबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना वाकत मिफम चथखरे मिफम असे डिवाइन लाइन क्लब लंगथबाल कुंज की मतेंग लोइनना लंगथबाल कुंज मया लेकाई मेरा पाइबी लुपना सिंदुना लंगथबाल कुंज कैथेल द चथखिबनी ngasiगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा मेरा पाइबी लुप असिगी जनरल सेक्रेटरी मोइरांग थेम दयाबतीना मतम खरगी ममांगदसु मफम अदुवाइदा सखंगदबसिना बॉम थमलंबगी थौदोक लेख्रे लाइबक फबदगी बॉम असि पोखाई हौद्रबसु मिसी मिना थोकलमलबदी कनाना दायित्व लौगनी मियामदा अकि अखंग पीरिबा सिगुम थौदोक मतुंगदा तौबिनु कनाना करिगिदमक तौरिबनो हाइबा सेंगदोक पीबगा लोइनना लेंगांगनसु थौदो सिगी लंगला लंजिल पुथोक्तुना मतुंगदा मुहना थोक्तनबा सिनबियो हाइना महांगना फोंदोकी लाइबक फबदगी कनागुम खरना कई थेंगना होबदगी मसी बॉम एक्सपर्ट कौरगा पोखाई हले सिगी ममांगदसु अखोइगी फम्मीबसिगी खादा अमसु पोखाइगी बै कुई कुइद्री अदुना अखोइना वाकत मिफमबसे फमदुना लैरिबा लेंगा कसिददा तौबिरमिबसे कनानो करिगिदमक्ता तौबिरमलिबनो हाइबसि मयेक सेंगना फोंदोक पिरकपा अमदि मतुंग मनाव तौबिदनबा हाइदुना अखोइना मयामदा वाकत मिफमबसे फमदुना उत्सबनी इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगोलमांगदगी होमखिबा यारोय हाइना याइफलमजिंग कांगलुपना चेरोलमदा हाइरी हॉस्पिटल असि सानबा हाना जत्रा हुनख्रबा खुनराकपम केंद्रमदि साइकुल केंद्रगी ओइना मरोइबा मफम अमा ओइरिबसिदा अदुमक्लिंगदना हॉस्पिटल असे थुबा मतमदा लेंगांगना साबियु हाइना चेरोल असिना मकाताना पुनिंग चिंगसलकली एंटी स्मगलिंग यूनिट कस्टम्स डिविजन ना लुपा करोड़ अमा मखाइगी ओइगदबा मपालेबाक्तगी पुसिलकपा सनागी बिस्किट कुंट्रा हागतपा ngangkhre थुदोसिगी मतंगदा कस्टम्स डिविजन के असिस्टेंट कमिश्नर आर.के. दरेंद्रजीतना अकंगनबा पावमा फंगबदगी ngasi lamlong kaithelgi koibada chat awoksin check tawbada thawal district ki manung chana sangai yofamdagi Muhammad Yasin chahi kuntra apokpa Muhammad Rahmat tagi kilogram 5 gi yamlaba sana se fagat pangham khibani Malengi kaithelda lupa crore ama makhai gi oigada polam sing ase ngasi sangakfam da laiba customs ki loisangda pamising gi mamangda puthokhi loinana thawdo asigi matang da case ama register tawduna makhatan investigation chathari haina mahanum khatana phongdokhi मसी वाग आउट तौनब होनबदा खोइना
तौरपसी नुमित मरी निगुम सूरेब नहान नुमित निनी अमदी अहिंगदा सोरोक्तगा होल नाइट अहिंगदा लेदना अखोइना मीसी फानबदगी होनरकुनेबा अदु लकीली एजेक्ट इन्फॉर्मेशन ओइबनिना ngasi sumba mi hariba mi sigi dress magi sawong chada sumba nupa mana akhoi goal si puraga lamlong lom da lakani haibidagi lamlong lom da ngai raga khoi mi singji all mi singsi khoi officer singa khoi kai singji loina dress leraga chu civil dress ra leraga khoi mi singina hojiki goal por ibe mi si phana lamlong da lummaga leibneba adu lamlong da pharakpani मेघालय दगी मपुंग ओइना मदि अरुणाचल प्रदेश की सरुक खरा दगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक आप्सपा लौथोखरगा सेंटर अमदि स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर की फिबम फगतले हाइरगा तमथिरबे एकसी करिगी लौथोखट्रबनो हाइना सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर SSUM ना चेरोल अमदा वाहंग तौरकली रैपिड सिंह हक पचैराक पियो हाइना लिलोंग द पीस रैली में चटखरे रैली से ऑल मणिपुर मुस्लिम डेवलपमेंट कमिटी यूनाइटेड यूथ फोरम लिलोंग अमदी क्यामगई सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना अहुम सिंधुना जम्मू अमसुंग कश्मीर की कथुआदा माइनर नुपी मचा अमबु गैंग रेप तौदुना मिनुंग सिलेतना हातपिखिबा दुबु यानिंगदब फोंदोक्तुना चथखिबनी लोइना मिहारा दुदा चेनब सिंह हक पचैराक पिदुना नुपी खुनाइबु शक्ति लेना हिंगबा ngамहनबियो हाइना ngasi mahiroi singna lilong usoi pokpidagi hauraga lilong haino makhong idika fauba peace rally du chatki Lengang na 7 Central Pay Commission Sterasida Chana Hanaba Financial Expert Committee ama semba haiba wafam siyaba ngamloi haina Joint Administrative Council Amtuk MGO gi Maikai digi thamlakli ngasi takilda Pauni Singuna Bamada Council asigi Secretary General L Piken hai Lenga asina government employee madi pensioner singda 7th Central Pay Commission pigani haina wafam Council na taramna oi adubu 7 Pay Chana Hanabani Haiduna Anova Committee ama semgani haiba wafam ase lenga ki delaying tactics oiroi haiba council na chingna dabangamde General Secretary asina makha taraduna Sterasida 7 Pay Chana halu haiba demanda kumjali singani tara taruk matamadugi lengakna Fitment Committee ama Chief Secretary Finance Loge Administrative Secretary yauba member mangana saba committee ki final report ama lengak talangkat ki balekre Fibamasida lengang asina anoba committee ama semgani hairiba wafam council na yabangam loi haina LBK na makatarakli BJP ki party ke executive mifam ama resolution ama lauraba tungda hojek lengak asida leriba topa party singda makhoi yoiba tokhaiba resolution ama 7 Pay Commission ki matangda lauraklabadi lengang asik kari paupum legani hojek leriba lengak ki thawong asik council employee ama pensioner singda angakpa oiri haina LBK na makatarakli 7 Central Pay pibada changadaba Fitment Committee ki report chu leiraba report to implement tawnabagi damakta matam chu lauraba adugi matung makha tarakpada hojina inong 7 Central Pay pibada Finance Expert Committee ma semba mathau tayen haibase masida khoina laksaningi point di hoji Manipur government na delaying tactics sinaraga karamba makhal gi committee semaga karamba employee singjibu simi singjibu pensioner singjibu matau karamna delay tactics tawraga kyam kuina khoibu akoina changsiliba demand akoi gi maram chaba demand maroina fundamental right oiba wafum mayam ma khoi simi si hak mayam ma tanba sida khoi kyam ngangna delay tactics tawbigadono haiba wafum si amako na su thamjari Achangba tungi yumbi ama kidamag manglang sagali bangasigi mahiroi singna mafamatam chadaba thabak tawrakpada thamoi sokna nungaitaba fawi mafamatam chadana thabak tawbagi hainabi thadokpana achangba Mioy bangam gadori bani haina CAF and PD Minister Karam Sham na fongdokre. Wafamasi ngasidagi hauraga chayola machumna chathagadaba Manipur University Week haudokpagi tharamda fongdokhi bani. Unity is strength, knowledge is power, attitude is everything haibathim the pangthokliba week asigi manung channa Manipur University da tamliba mahiroi singi oiba annual sports MU Festga loinana book fair amasu minister na haudokhi. University asigi mahiroi singna March pass changdam naduna haudokhiba week adugi athoiba mithungle noikiba minister na miyoiba amagi punsida khwaidagi maru oiribasi sel nate losingni fana losing talabasu afaba lambida puthoktuna thabak to onthok thrabadi matam changna losing talubagi kanaba leiroi materialistic world asibu spiritual world amada purakna bahona bada ngasigi mahiroi singna achoba thodang lohhaningi Potential labor Lamdamasigi Naharo Singbu Manghan Nabahonabada, Choba Todang Loriba, Senja Tumja Tawagi Chanabi Simutana Bahonabada, policy change Togumatautai.
Policy si semna bohanabda mahakna chauna mayong yagani ngasigi naharo singnasu chauna mayong yahaningi haiki. Sida leriba naharul sing adi master tauraba si am educated oiba nahang aktani sida yaure knowledge is power na education da yamna highest level la labni na isagi gyan haiba potuti leiraba poni adubo yamna wakal mapung phaba gyan leire haiba sidi akhoi ne hekta khanba yadi maramdi akhoi ju chhatra were sumba stage yoraktana adi mapanda lai chu tamdana maru mapang mayam ama loina rokpa samaj gi thabak mayam ama torokpa kandu da education gi mangal du khara phangabani akhoi ne matam du da khalleba akhoi na khalliba adegi akhoi na taurisina chumbane na khalle akhoi na marui re se akhoi matam du da khalle ado taseng madi mase lalammi knowledge sidi experience gi lakadabane. State Training Policy 2013 ki matungina State Apex Institute amo ina lauthokraba State Academy of Training asida fangaliba training ki khudongchaba sing asigi mathakta anawa training program ke hapchinaba thaurang tauri full-fledged oiraba academy asigi leifam thokpa auditorium library guest house staff quarter accounts training hosting matik chana leirabada he namai pakna changsin bangamgani haina academy asigi additional director Aribam Shivdas Sharma MCS na phongdokre Wafamasi, DIPR no sino na chahiya sigi February kunmari dagi chatharakpa lenga kiloisang Singapore singona bagi thoram parengi ngasi ahanba mifamda phongdokibani. Mahana makha taraduna academy sigi main training block hostel sing Manipur Technical University na hauzik maki oina sizinaduna lekibana academy sigi class mapung phana chathabangam dabagi machakama oiri. Academy sigi employees sing retired tawkraba matung nauna recruit tawdabana regular faculty amasung driver gi awat palairi. Mamangaida Academy asida apparel making, computer literacy training pangthok lamba dugi mathakta campus asida nauna skill development center amasu hangdokle. Academy asida ina computer, finance and accounts, service matters amasung logi faculty member leirabasu atopa course sing yoinadi mapandagi faculty nektuna training course sing chathari haina mahangna phongdoki. Technical University si Ojoji State Academy of Training attest toraga mokoi class chalai loina hostel jisu Manipur Technical University na sinari ba aduna akhoi su class meeting sing da mokoi gi atopa sing da ina lopina mokoi meeting tok jogi bala jare aruga training program da koi gi institute koi gi training accommodation facility yaw training program gi di koi packet pe yad na le ramdi training akhoi hostel jisu Manipur Technical University koi satra sin occupy tawi aga koi training block sisu Manipur Technical University gi koi mo classroom mo ni utilize tawi ni hari ba koi assessment tok na kusina State Academy gi when functioning koi training da koi na tok ni khara jo pak ko ngam da gi wasam ni woni. State Election Commission के मैटर से ग्राम पंचायत जिला परिषद म्युनिसिपालिटी अमदे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मिखल सिंगम सिंग लोकल बॉडी सिंग असिदा यावरकपा मरकी मिखल सिंग पांगथोकपा ममदि यंगसिन बनी हाइना स्टेट इलेक्शन कमीशन मणिपुर की सेक्रेटरी राधारानी मुतुमना फोंदोरकली जिला परिषद मेंबर हुंफु प्रधान चाम हुंफु माथोय अमदि वार्ड मेंबर लिसिंग अमा चंगा तरामरी खन्नबगिदमक ममांग चहिगे अक्टोबर थादा SEC ना तंपाकी डिस्ट्रिक्ट तरुक्ता मंगा सुबा जनरल पंचायत इलेक्शन सुमाई पांगना पांगथोकि हाइना राधारानी न मोरांगखोमदा लेबा DIPR ऑफिस पांगथोकपा पामी सिंगुनबा अमदा फोंदोरखि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गे मखादा पांगथोकपा मिखलगुमना लोकल बॉडी की मिखल सिंगदि मतम चाना अपडेट तौरबा इलेक्टोरल रूल्स फंगदे Assembly electoral rules sing adu mikhal hogadaba tha taruk ki manungda tongan ba ward ki tokhaibe electoral rules sing electoral registration officers singna same libani haina secretary Radharani na phongdokhi The Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur na thokpa cherol amada committee asigi founder member amadi secretary administration gi thokpuramba uripok khaidem lekai digi tayanjam khogena masage anaba amana maram oiduna tha asigi haukiba tang kunithoi da khanghaudana leikidabada awaba phongdorakli amadi leikidrabagi imung manungna thengna horiba awabadasu sarukyari haina thamlakli matang sida break amlauzage break ki matungda ngasi leibak sin batungna National Panchayat Day pangthokna bagum Manipur dasu numit asigi saruk amoina gram sabha pangthokna khibagi paw awadi Manipur amu sumalai tongan ba I paw sing puduna lakchege impact news po meeting ta lebi
mayambu amukana taram nokchari bulletin sing makhata ba paw myam de pizari ngasi leibak sin bathungna National Panchayat Day pangthok na bagum Department of Rural Development and Panchayati Raj ka khutsamnaduna Phumlau Gram Panchayati Association na Phumlau Community Hall dusu Gram Sabha gi mifam pangthokre Gram Panchayat chakhar hanbagi plan khungangi lezaraba resource sing buning thina sizinaba amadi panchayat ki damak singtha ningai oiba mawngda thabak toba miyoi singpu khangdokpana ngasigi numira se pangthokpagi maroiba pandamni haina BJP Manipur Pradesh ke General Secretary Admin K Sarat Kumar na phongdokhi amaromda chawkhatpa Manipur amagi damak lamdam adugi miyamna pukchel sengna thabak tokbinaba BJP Manipur State ke General Secretary N Nimbas na diliba miyamda appeal tokhi district asigi yamna moi makoi koi good performance ajab tare adugi damakta object koi award loba Imphal district ki jila presidency adaksa mani magi team uji jabalpur de leidana program yauri machine ta ima dudi gram panchayat ka mai lena thabakta Imphal West district sa yamna thawai yauna banaba adugumba district amani habide koi Bharatiya Janata Party ki thamoida amadi Bharatiya Janata Party ki National Panchayat Day ki saruka moina kam patalaiba Torban Khetri Lekai Gram Panchayat aso akhanaba Gram Sabha ma famkhre Torban Khetri Lekai ki chawkha thorang kaya gi maramda ngasigi mifam aduna khanagani haina Manipur Khadi and Village Industry Board and Jugindrona Pami Singh da phongdorakhi Thorangi saruka moina Lekai asi class 1 dagi 5 fawgi mahiroi singi oiba lai yekpa changdamnaba masu pangthokhi Panchayat natana Panchayat Day na pangthok chariba se Torwal Khetri Lekai Gram Panchayat asida lebiriba ichelinau sing sigi yamna nuksijaba cooperation asi pidun lai maruena Torwal Khetri Lekai Gram Panchayat asi khwai dagi hana wari badi sahi khudingi sau thopagi awaba punama se akhoi gi mamang na pabi kriba pradhan sing member sing aduga gram asida lebiriba ichelinau sing na lingjen amat oina asi Punduna ising isauge awaba se tengnadun lai National Panchayati Raj Day gi thoram Bishnupur district ki oina sunga se tongan tongan ba mafam kaya da pangthok na khre thoram asi Kainau Gram Panchayat ki oina su Kainau Thongkhong Community Hall da pangthokki loina na Ngaikhong Khulen Gram Panchayat ki oina Ngaikhong Khulen Gandhi Bazar da pangthokki Oinam Thinga Gram Panchayat na sunga su National Panchayat Day gi thoram pangthok khre Imphal East ki Khongnang Phaidek pi da pangthok khiba thoram asiga mari leinana Khungang Lu na na thamna ba pandam da mahiroi singki oiba layak pa changdam na ba ma pangthokhi तो अब दूसरा ग्राम पंचायत ने सिंधुनेमा नोंगमाईराकपम कम्युनिटी हॉल दा नेशनल पंचायत डे की थौरम पांगथोखरे थौरम असिदा इम्फाल ईस्ट की डीसी चित्रा देवी सु सरुक याखे थौरम असिगा मरी लेनना पंचायत असिगी मनुंग चन्ना लैबा अहल ओइरबा मियोइसिंगदा ओल्ड एज पेंशन पीबगा लोइनना ममा मपा लेखिद्रबा अंगांगसिंगदसु सेलगी तेंगबांग पीखी National Panchayati Raj Day ga mari leinana Kakching City Block ki makhada leiba Kaira Gram Panchayat na su sinduna khanaba Gram Sabha mifam ngasi pangthokre mifam adu Kaira Kaithelam pakta pangthokki mifam adu da Center na thada rakliba scheme singi matangda miyanda bhap tahanba amadi Gram Panchayat sigi chawkha thorang gi matangda khanakhi National Panchayat Day ki saruka moina Hairok Part 2 Gram Panchayat ki Special Gram Sabha mangasi pangthokre mifamadu da Panchayat asigi manung da paikhat payaba thabak thoram sing khana nainaki amadi mayamdagi suggestion sing sulauki nupi singi khaktagi oiba lamjel ama mifamadu na loisilakpa da pangthoktuna Gram Sabha du gi tongan ba sakta mamo henki
Manipur Science and Technology Council Master Nasinduna Lakliba May Taramathoidagi Taramanga Faba Numit Mangani Chumna State Level Mega Science Festival National Institute of Electronic and Information Technology Nelit Akampata Pangthoklagani Haina Jerol Amada Kangalakli Haukiba April Taramathoigi Numidangda Rims Hospital da Masagi Anaba Amagi Layeng Laba Matungda Laikidraba Huidrom Rakeski Tawayaudraba Hakjangu Yum Tamna Putharakpagi Lambida Tata Truck Amana Thombadagi Loina Biamadi Thama Pangi Machanupa Laikidabagi Thaudokpo Awawa Fungdokpaga Loinana Ngasi Patriotic Writers Forum na Mama Mapa Amadi Maupa Kaina Bagi Maisalang Haurabi Kana Laizadrabi Angang Ani Nanthoi Amadi Thoibigi Awabada Mateng Oina Bahaiduna Angang Ani Asigi Segmaida Laiba Yumda Chatuna Dupali Singh Taragi Mateng Pankre. Forum Asigi patron member Dr. S. Manautona, Angang Ani Asigi Mahima Singh Matangda, Class 12 Fauba, Forum Asiga, Nakna Chatminariba, Janet Academy, Infalda, Lem na Mahitamagi Kodong Chaba Pigani Haina Lauthoki. Amaromda, Patriotic Writers Forum Nasu, Matamatangi, Pangbayaba Mateng Pangani, Hairi. Minority Mahiroi Singhi Post-Matric Scholarship Pithok Tabagi Mayok the National Students Union of India NSUI na BJP Lenga ki Mayok Tawa Kanifam Amangasi Beti Rota Pangthokre Haina NSUI ki Cherol Mada Kangalakli. Mifam Aduna BJP Lenga se Minority Singh Amadi Sotharaba Kunaya Madi Mahiroi Singhi Mayok the Lebe Lenga Ani Haina Mara Sirakli. Tarahundoi Suba Mahindra Excellence in Theatre Awards Meta and Festival 2018 da Ambalikal Theatre Manipuri Drama Hozang Taretna Best Actor in a Lead Role Female Best Actor in a Supporting Role Female Amadi Best Innovative Sound Design Gimana Ahum Fanglakli. Haukiba April Tarahumdoidigi Taranipan Fauba New Delhi the Pangthokiba Theatre Festival Aduda Award Category Taramari Laibagi Manunda Hozang Taretna Best Play Amadi Best Direction Yauna Puna Category Taramathoida Nomination to Changbangangki. Best Actor in a Lead Role Female Gimana Du Kate Sanatombina Best Actor in a Supporting Role Female na Kate Nganthoy Leimana Amadi Best Innovative Sound Designer H Anil Kumar na Funky Bagini Hozang Taret Hariba Play asi Oasis Sawgaizam na Lamjing Lamtakpani Telegraph Enterprising the Chahi Kudingi Piba the True Legends Awards that Chatliba Chahi Asigo in a Manipur degi Ketri Mayum Ongbi Mukta Manisu Yaurakle Haiba Warasi Top Topatabak Toba Madi Katopagaloinana Punsigi Awabu Mayuk Naduna Apaba Kunaima Purana Bohana Banamating Panglaba Mui Singbu Kangatuna Piba Award Makalamani The True Legends Award 2018 Asilebak Asigioina Tongan Tongan Balam Kayada Chakana Bohonaba Mui Tarada Kangatlaga Pibada Manipur degi Ketri Mayum Ongbi Mukta Manisu Yaurakibani Ngarang April gi tang kunhumdoi numidang Kolkata da leiba Taj Bengal da sagnarba miyoi kayana award singa se khosinaki award adu lauraduna muktamanina mahangna puthokli ba langna woolen loan ba khungup singa si leiba sida phangjaba pothoktana sajaba nupi kayagi humang mamalni haina fongdoki banbaya badi Khetri Mayumongbi muktamanina fangkraba award sing Pallabada City Group Micro Entrepreneurship Award 2006 National Award Micro Small and Medium Enterprises 2008, Manipur State Award to Master Craftsman 2008-2009, Vasundhara Notice Woman Entrepreneur of the Year 2013-14 Asina Chingpani. South Goa ki Movor Beach Holiday Inn Resort ta ngarang pangthokiba Little Millennium National Meet 2018 da Imphal East amasung West ki Little Millennium Preschool ki franchise Sanaita Thangjam Excellence Award pirakle. Lebak asigi manung da leiriba pikliba angang sing da mahai tambibada achauba thodang ama lauriba preschool sing asibu sakhangba madi pungning thogatpa oina haiba mirasi Little Millennium Education Private Limited na sinduna pangthokpani. Chaliba thasi ki taramathoida segmai ki tendongyan da thokiba accident ki thaudokta nauna mama pa kainaraba angang nupi machani da United Clubs IMC Ward number 4 Uripok na sel ki mating pangkre haina chero mada hairi Sara mahina lining loina salon apunba loop na sinduna tangai fadaba lining laison ga mari leinaba sing haibalam masina khana nei nabagi thoram amangasi palace compound leiba lining thau sana mahi thawal kanglup sangle na pangthokre
Thoram aduda Silai Executive Member El Poireitona ngasi khana nainabagi thoram asi lining thau lining gi culture amadi tradition asiga amaga yansinabagi matangda pangthokibani haike mahangna housing matamasida traditional oiba thabak thoram pangthokpada music instrument kaya sinaduna aikoigi culture manghali haike ina lining gi laishon tinchon thawbasida lining atupasinga yan chinnabagi thawong ama yam kanna tawrakpa ikoi sanami lining chatliba ipai pugi khongul liriba ikoina pamjari si yaragadi ikoi amaga yan chinnarui si habidi khudam oina haijar kanda khoin lana thawromgi thawromjida khoi gauragi pungei bana hek masidaida thawromjida hek saruk yasalakpa atupa lining bu hullubagi wafam di natte tawudabu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠ ꯏꯍꯧꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯖꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯌꯦꯠꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯠꯁꯤꯟꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝꯅꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ KYKL की कुनमरी सुबह मपो कुमोन अप्रैल कुन मंगाना लाखपदा पार्टी असगी चेयरमैन एन ओकेना लमदम असगी मियामदा याइफा पाउजेल पीख्रे हाइना लोबसगी पब्लिसिटी एंड रिसर्च सेक्रेटरी ए याइफा बना थोप चेरोल अमदा खंगलखली अमदी हकचांगना लोइ चनख्रबसु कोक्ति लोइ चलहनगुमसी हाइनसु मियामदा थमलखली थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की यूनिट अमंगसी थौबाल थोपमदा लेबा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भवनदा हांगदोकपगा लोइनना एग्जीक्यूटिव मीटिंग सु पांगथोखरे ऑफिस अदु खांगबो केंद्र की कांग्रेस एमएलए ओ सूर्य कुमार ना हांगदोखी डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस की नौना थौ पुनब खलबा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सिंग ओइबा मिफम हमसु पांगथोखी मिफम अदुदा मथंग चाहिदा पांगथोकदबा लोकसभा मिखलदा कांग्रेस पार्टी बु माई पाखनब होनबदा कांग्रेस पार्टी की यूथ सिंग न लौगदबा थौदांग की मतंगदा कुपना खनखी अनिसुबा तीसुबोल मेमोरियल वेटेरान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल द चैंग खांगेम पलियमदि साइक्लोन थांगमिबन अनिना लंबा तौनरगनी ngasi ओरिएंटल कॉलेज अमदि मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के सानबुंगदा सानखिबा टूर्नामेंट असिगे निसुबा सेमी फाइनल दा टॉस ngangkiba चैंग खांगेम पलिना हाना बैटिंग सानखिबा मैच असिगे अपिबो ओवर कुंदा विकेट मापन तुरगा रन चाम तरहमदोय लोबंगमखे इनिंगसिदा आइबोबीना बॉल निफु मंगादा रन यांखैनी थोय लौकी मैच असिगे निसुबा बैटिंग सानखिबा चजिन क्रिकेट क्लब ना मैच असिगे अपीबा ओवर कुन यौदना ओवर तरामापन ग बॉल अमदा विकेट तरामक तुरगा सुमनतगी रन हुमद्रानिपान खक लौदना मैच असि रन कुंट्रा मंगादा माइती बनंकी मैच असिदा रन यांखैनी थोय अमदे विकेट तरुग लौबंगमखिबा चैंग खांगेम पली के ऑल राउंडर आइबोबीना मैच असिगे मैन ऑफ द मैच ताकी मणिपुर वेटेरान क्रिकेट एसोसिएशन की मीटिंग मखादा तीसुबोल मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा पांगथोकलिबा टूर्नामेंट असिगे लीग मैच सिंगदा टीम 8 न सरक्यारी मरी सुबह एमसीए प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट की सेमीफाइनल मैच सिंग साननब सेम साबलोइख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की मीडियम मखादा लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड चथरिबा क्रिकेट टूर्नामेंट सिंग ngasi sanakhiba ahum suba quarter final की मैच दुदा टॉस ngamkiba CDC sagolbanna बैटिंग हाना sanakhiba मैच असigi apibo over kuntra manga yogdana over kun mapan ga ball manga da wicket taramak turaga sumnagi run mautra mari khak lobang ngamki मैच असigi ani suba बैटिंग sanakhiba alamin lilongna over tara taret ka ball amada wicket ahum khak turaga mai pak gi run mautra taruk adu lawduna मैच asi wicket tareta mai pak ngamki Nakalamarong the association asina sinana luang samam the level luang popo cricket stadium the ngasi sanakhiba tournament sigi mari suba quarter final da toss ngamkiba UCC uripongna batting hana sanakhiba da match sigi apiba over kuntra yogdana over kun manga ga ball mari da wicket taramak turaga run mautrani pan khak lawangamki मैच असिगे अनि सुबह बैटिंग सानखिबा PSC खुयाथोंगना ओवर कुन हुमदोइगा बॉल मंगा दा विकेट मंगा खक तुरगा माई पाकपगी रन चाम सुमना अनिदु लबंगमखि हयेंग चथरिबा क्रिकेट टूर्नामेंट असिगे सेमीफाइनल मैच अनिमक सानरगनी क्रिकेट टूर्नामेंट दा टीम कुनमान थोइना सरकारी Taret Subaharauro Village Open 7-a-side football tournament की quarter final match सिंग साननब सेम साबलोइख्रे tournament सिंग ngase hanba match ta Telo FC na YSC Yorabungbu panjadama sinoda adugani suba match na PJPC Pukhauna Siam FC Achan Bigaibu yamna lakchana panjal mari sinoda maitiba bibangamki
Chatharakliba for football tournament asigi ngasi sanakiba humsuba matcha MPTC family line PYC Sagol Mangbu Panjal Amasino the mighty Pikibagalo in a Marisuba match tana SCY team A Yumnam Kunona NSC contract Pambu Panjal Ahum Sinoda mighty Piki Youth Modern Club Hararuna Sindana Club asigi sanabung the Tasigi Mapandagi Chataba Hokiba football tournament sida team contra nitoina Sarkari Hang tournament asigi quarter final gi match Marimak Sanaragani. Manipur State Sub-Junior and Youth Basketball Championship 2018 mathang thame taramari chinga mathak talaiba model club basketball court pangtholagani haina Manipur Basketball Association na thadorok cherol amda khangalakli championship asida sarugyaning basina me tara fawbagi manungda Imphal East ki nahabam da leiba Dharmalaya Hall da laklaga akupamaro khanglaba yagani hairi aroibada bulletin sigi headlines amohanam yanda thamsari Ani Subha State Level Sirui Lily Festival Sirui Khugila Pagdachi Minister Nongtomam Birena Hodokre Sirui Guest House ki Sarukharanga Sirin Thalmaina Chakre Ka Henba Amangatagi Yaholtre MPS Sigi Ka Sem Sabagi Thabak Pamamana Pairaga Topa Pamamada Hojik Laiba BJP na Luchibalenga Nasel Bitokre Scam Amagi Madum Scam Tawdina Lady Haina Congress Tumara Siratli Sagolmangda District Hospital Sabagi Damak Patadar Singh Lamkacha ge Haina Ngaiduna Leraba Fauba Health Department Settlement Amadi Marilenaba Authority gi Official Amata Lakhitre Amasung Manipur Public Service Commission Collective Principal Lobada Non-Manipuri Mahablakibagi Mayakta Kanglaipak Students Association gi Thomi Singna Wakani from Kamduna protest tawkre